सांता भक्तांची दबाजीक परब नोव्हेंबर 1 तारीख. जराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा नोव्हेंबर 1 तारखेर सर सांता भक्तांची दबाजीक परब आचरण करता. ते सांत वा आल्तारिमान फावो जाल्ले उरूंक फुरो सर सांता भक्तांक केरीत भाशेन आज पवित्र सभा मान करता. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत मार्तिरांक पवित्र सभा मान करताली. उपरांत पापसाहेबांनी नोव्हेंबर 1 तारखेर सर सांता भक्तांची परब संभ्रमूंक आदेश दिलो. आमकां हर एकल्याक भाग्यवंतपणान जिवंक आपोवणे दिला, तर सांता भक्तांचो सांगात सर्गार आमी जोडूंक आमी कितें करूंक आसा. आमी आमच्या जिणेच्या सर संगतींनी देवाची खुशी सोदूंक जाय. आमचें सगळें जिवीत देवाच्या महिमे पासून आनी पेल्याच्या सेवे पासून जिवंक जाय. तर सांता भक्तांच्या ससायिकाल आमी सांत जावची आशा जिवाळ दवन सांत जावंक जाय असले कृपा ह्या संभ्रमांत जोडून घेवया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तांच्या समर्पीत जिणेंत कुशाल बरी दवर. सांत जावची आशा तांच्या जिणेंत सदां जिवी दवर. अशें सांता भक्तांच्या जिणेंत हांव प्रेरण जोड भाग्यवंत जायशें तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या राजकीय वडिलांनी तांचो स्वार्थ सांडून परजेच्या मोगान भरून लोकांच्या बरेपणा पासून अभिवृद्धीची कामां हाती घेवन एक भाग्यवंत जिणी जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळ बापा, पिडेस्तांनी, प्रायस्तांनी आनी विविध कश्टांक सांपडलेल्यांनी जिणेंत बरवसो सांडी नासतना सांता भक्तांच्या जिणेंत हांव प्रेरण जोड जिवीत धैर्यान जिवंक तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरगें आनी येवजणां पासून. कनवळ्या बापा, भुरग्यांनी आनी येवजणांनी सर सांता भक्तांची देख तांच्या जिणेंत घेवन भाग्यवंत जावची जिणी जिवाळ दवन सांता भक्तांच्या वाटेन चलूंक तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. विस्वासी बापा, ह्या देव मंदिरांत जमल्या आमी सर्वांनी सांता भक्तांची देख आमच्या जिवितांत घेवन एकामेका थंय माया मोगान जिवंक आनी सांत जावची आशा जिवाळ दवन जिवंक आमकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता.